Piştî rizgarkirina bajarê Reqayê şikdarên Daişiyên terorîst serdestê Hêzên Sûriyayê Demokratîk Hesedê Meclîsa Reqaya Sivîl destborgirtina rêveberiya bajêr ji Hesedê kir. û li gorî yek ji endamên meclîsê got gava yekem ya GOYP rabin paqijkirina bajêr ji mayînan û rakirina paşmayên şer ji nava bajêr. بعد بيان القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية Piştî beyannameya fermandariya giştî ya Hesedê bi awakî resmî rêveberiya bajarê Reqayê kete destme de. Gava yekem ji karê me paqijkirin û pûçkirina bajêr ji mayînan. Gava duyem rakirin û paqijkirina bajêr ji paşmayên şer. Rewxandineke mezin li bajêr heye, lê îradeya me mestir e. دمار كبير جدا ولكن إرادتنا أكبر. Ji destpêka damezrandina Meclîsa Reqaya Sivîl dest bi pêşkêşkirina xizmetguzariyan kiriye ji deverên guhatine rizgarkirin. û ji bo nû avakirina bajarê Reqayê Meclîsê komîteyên taybet ava kirine. û meclîs bang li dewletên navnetewî dike ta got meclîsê destek bikin û piştgirtiya wê bikin ji bo nû avakirina bajarê Reqayê. مجي وقت مجلس الرقة مدني حمو اندامان حمو كوميتي خا مدس كار وخباتي خا ديكير بشكل كي قوتي خاستن جور قوستي جياني دي خاستن حمو قال رقايرا تكوشنا جو هات مشاندن الباجاري راقدا تكوشنا ك نبنا توي بوجبر بويا كيجي قال راقي قال سوري قدما جو شر داعش ديكير باجار رزقار ديكير دي حسابي جو حمو قال جياني رزقار كير بر ویکی شر داعش بر حمود ولان دکر گرک دکی گو حمود ول حمو سازی ناو نتوی هم بر مسئولیتی خواه بسکنن و دستک بدن مجلس رقای مدنی. Sedema şerên dijwar li bajarê Reqayê yê dahata naskirin bi paytexta Daişê rêjeyeke mezin ji avahiyên bajêr hatiye rûxandin û helûşandin. Lewma ji bo nû avakirina bajarê Reqayê pêwîstiya Meclîsa Sivîl ya bajêr bi pereyên pir û bi hewildanên pir mezin heye. Dara Berekat, Kursatê News, bajarê Reqayê.